اینجا القصه بسم الله الرحمن الرحیم قصه شروع کنه نیمشین که تیم کمه ملفه سار تیم چون دو جنین چون دو بدران تر انشاءالله تیم سر الله پاک و بخشنده مهربان نام بسم الله الرحمن الرحیم. نیمشین وجه حضرت موسی علیه السلام هوش سنباله هوش و عقل هم شعور بالاخره چارتی بنی اسرائیل سر سخت ظلم کننگه فرعون بی حد و حساب هم ظلم کننگه کارا بنی اسرائیل مردم کنه ایش نوش قوم فرعون وقت فرعون قوم راج کنتے ہیں فرعون وقت جند کنتے ہیں فرعون وقت نوکران قوم راج ہند رو ایش نوش تو گئے کاران زحمت هم بنی اسرائیل مردم کشن پرچه که مسلمان کنعان مردم و دود چار پادا و بود پرستن یک خاطرشنی عذابشین کاران یک کنن تو ظلمان بزدگی کار یک کنن وشیان آورن نی وجه نی همشین الله شما را خیره بدن وقتی که از موسی علیه السلام هوش سنباله یعنی هوش آئی فکر و هوش همه سن رسه هوش سنباله و فکر کار کو و آئی دید که آئی خبری و نکو همین انداز سن رسه که سمجھی تو متوجه بھی کہ چه کنگے مردم سمجھگا کہ لگے و آیتی کہ بنی اسرائیل ہم بنی اسرائیل حالت سرا فکر کو گوری کو فکر کنگا لگے کہ یہ شانی تکلیفانی احساس آیا بیت موسی علیہ السلام و تی چمان چی دیتی کہ فرعون و آئیے لوگ والا لوگ مردم و تو آرام سر زندگی گوازینا فرعون تو خیر پادشاہ ہیں لیکن آئیے قوم ہم آئی نوکر چاکر ہم و غلام ہم نوابانی پیما نوابان پیما ٹھیٹ زندگی گوازینا گیا پر شری سرا پر راحتی سرا شوقیں ورگ ورا شریں گود گورا کنا و شریں گود گورا کنا شان داریں امارتان لوگان تو کا زندگی کننگے ولیکن بنی اسرائیل بیچارہ فرعون و فرعون قوم آرام خاطرہ تمام روچ شب کار کنا ایدیم آدیما تر سردی و گرمی برداشت کنا و روچ و گرمی سایگ و روز سر طاقت کارا نه روچ راتی سرا گوزی نه شب آرام سرا همین اندازه هم روچا تونیگن تو محنت کنا لیکن تمام محنت و مشقت ای که کنا زحمت کشن فقط همین اندازه شان روچ موز ملی که روچا و تیگا گوازند بکنن بس همین اندازه فقط خرجی فرعون دن که مامران زندگ بوان بس از موسی علیه السلام بنی اسرائیل ای محنتانی و تکلیفیانی باز چارت بیچین بید و صبح چی بگردن شام تک دا مغربا تک آئیے بے کسی و بیچارگی سر باز چارتی و فکری کو رنج و افسوزی ورد و
رنج افسوس و غصه باز ناراحت بید، پریشان بید، لیکن خاموشی گناه برداشت کرد، هیچی نگوشت. از موسی علیه السلام گشتر فکر کو که بنی اسرائیل کسور چیه، گناه چیه، پرچیا ای سزا آی کشگین، ای بزدگی کشگین، پرچیا که آیا گناه همیشه که آیی کنعان مردم یا گناهی همیشه که آی گناه چیه، پرچه جو بزدگ بی. اگر ای خبره هم تو ای و گناهی نه که کنعان مردم و چه تعصبا که آی عدالت همیشه این پادشاهه که ظلم بکنشان سرا. ای پیمه خیالات حضرت موسی علیه السلام دلا بازد، لیکن ای تیمه چوک کیا باز خیالات دماغ توکا دل توکا آت و تی دلی دل توکا باز پیچ تاب فکر کو همشان در باره بنی اسرائیل گا. پرچه بنی اسرائیل کام چو بازدگه پیران پرچه چو عذاب دا و صبر و سکون گونا ای زهرین و دل خراشین معاملاتی هفتانی ماهانی ماه بلکه سالانی سال چاره گیا و قوت گونا برداشت کو، قوت سراوتی منا صبری کود. یک روچی حضرت موسی علیه السلام یک مردمی اوش موت بید. حضرت موسی علیه السلام ای ظالمانی و بهانه سلوک و برتاو ای اثر بید که ای ظالمان چه ای نفرت و کمزورانی اور مظلومانی سرا محبتی پیدا بی. از موسی هر مظلوم گونا مظلوم ساتی دا و کمزوران و لاچارانی مددی کو و آهانی کمکی داد و ای آنی هر مشکل تو کا کارات که موسی یعنی کمکی کدن کار تو کاد و همه پیما کم موکه بلکه هر نبی کم موکه نه مثلا اینه که هم دا چه موقوب بیته گار بی، بلکه هر نبی همه سلسله ہیں که نبی درو سب کا رحم دلان و هر کسی گونه دا جای بتونه همکاری کنه که آئی مصیبتان توکاشانی کارات بے کسانی مددی کو مظلومه مردمانی پریادا رسد کمک کدن و کمزورانی قوت بازو بود و بے بسانی گونا کمک کدن. یک روچی از موسی علیه السلام شهرها چه دانا شو تو دیدی که لات مردم بازی کننگه لعب کننگه و آج آگیا دو شخص واد نوتا جنگ کننگه یکی تو آیا
یکی آی قوم گوشی اسرائیلیه، دومی کپتیه قومی ها اسرائیلیا. از موسی علیه السلام که دید آوازی داد ای موسی منی متا بکن، منو کمک بکن. بچار ایک کپتیا منا باز پریشان کتا. از موسی علیه السلام که غصه و آت یک مشت کپتیا جتی نبی که دست که همه پیما انچو که گوشی وجه مشت جتی و آیا که انچو لگه آیا کار وشی تمام بید. از موسی علیه السلام کپتی وجه اچانک موت آچی باز ناراحت بی که ما ای چونی حرکتی کد، ای تو باز سل بو ناراحت بی سک که منا چی ای چونی شیطانی حرکتی بیت. لیکن ہمیں کہ آیه تلاپی کتا کمکی کتگا وقتی من همه اسرائیلیه یا وقتی و گبرائن تی ترسیتی و توبه کو و گوشتی ای منی پروردگار منا چه ای شیطانی حرکت بیت تو غفور رحیمه منی توبه قبول بکن. اللہ کرے توبه معافی لوٹتے. ہمیں قاعدہ ہر نبی سرا ہستے کہ آئی کمکن غلطی سرا فوراً ہما لحظہ معافی لوٹی توبہ کن. اللہ تعالی از موسی علیہ السلام توبہ قبول کد و پرچه قبول مکن تا آئی زانتے کہ موسی عمدن یہ کار نکو کہ لوٹتی آئی ببچینی تنبیه واسطہ کہ لوٹتی آئی تنبیه بکن تنبیه واسطہ اتفاقی آئی موت بیت. وقت کہ اللہ تعالی آئی دعا قبول کد تو آئی باز خوشحال بیت. اللہ تعالی حمد و ثناء اودی کد کہ ہنی ما هیچ گناهکار ساتھ نہ دوں، یعنی ہمراہداری نہ کنو، کمک نہ کنو. لیکن آیا وقت جانے ہم خطرہ ہستا پولیس چالاکیاں چی شهر واقفه سمجھتی کہ اگر پولیس خبر بی تو پدا منی خیر نہیں منا فوراً گرفتار کنندے ہما ٹھیما ظالم فرعون حوالوں کنندے و ایدم آدما واجہ ہمیں پیما پولیس فرعون و یک خادم وشی یک خادمی و اتکا تاکہ قاتل تلاش شواز لگتا جا بجا تھرگا لگتا شواز لگتا و ہر جگہ جستجوے کو ہر یک کیا
هر یکی که آیوتونم هر نمیگه که فقیر هستن فقیرانی وقتی من جاگر شده همه اسرائیلیانی یا همه جز سکو که ای که کشته و ای راز حضرت موسی علیه السلام و اسرائیلی سوا کسی دیگه نزاند که شانشی و از موسی علیه السلام ترس چه شهرها چه شهر توکات شهرات کو که چاری که اب هنی چیه دیگه بیتے فرعون غصه توکا بیتابا و पुलिस सरगर्म तलाश करेगा कि अब ये मामला तो छेड़ देगने भी मर्चीना तो बांधा बला खरे जरूर आश्कार भी जाहिर भी कि मन जाता हतमा कातिल पता लगी यानी मालूम करना कि क्या कातिल कोता है दोमी रोचा अस मूसा अलैहिस्सलाम पदा दरा डन्ना तो दीती के पदा दो मर्दम जंग करेंगे यके तो हमा इसराइली के आइए वास्ता जी मदद को थगा व आयु वजह के हमशन कपती है जानी गिफ्ट दोमी पैराउन या खादे में के कपती है गो हमारी जंगे इसराइलिया वक्त का मूसा अलैहिस्सलाम दीती आएगा तो पता लगे आवाज देगा अस मूसा अलैहिस्सलाम गश्त तो सकें मुफसिद ये जंग कनो किए हर रोज ये जंग याद के वाद दोमी को थी मदद वास्ता लौटाने तई हमें कारें हमेशा तो जंग करें इसी ग्वश्त देमात दुवेनी अलग कोता ताकि झगड़ा शनि मौकूफ भी अलग कोता इसराइलिया वक्त का मूसा अलैहिस्सलाम गुस्सा दीत तो समझी थी कि जी तो कतबी जता आज शायद मर्ची हतमान मनी सरा दस्त चस्कनते जी या मोश्ते जती आवा खत्म भी खत्मी को अगर मर्ची फैसला ये पैमा बका और इसराइली थोड़ से गोशगा लगत मूसा पर्चिया थो इसी वासा तो आमादा बीते मर्दमानी जाना गिरे जी तो या खतबी कोश्त मर्ची मनी जाना लोटे बगरे बस मना माप का माप बका मना थी मदद जरूरत नहीं मालूम बीते कि तो जालिमी है वाह जबरदस्त थी वो जिंदगी गुआजेने वह नेक लोटे बे वो थी जिंदगी बुगाजेने कप्तिया वक्त के खबर इश्कुता समझत के कातिल कहीं बस पदा थारे तो पर ची बीत हमें बीत के
पदा जंग शानी शुरू भी जंगी वजह वती शमोश फौरन तचका लगे व पुलिसी खबर दौत कि ये कतबी कातिल मूसा अलैहिस्सलाम है। ये खबर द्रोसें शहरा जो आस पैमा आस तो लगी आस पैमा वजह पक्ष बीत कोलन फिरौना ये इसको गुस्से तो का आत कुआ जो इश्कर पैमा लगे वत मना इश्कर पैमा बीत वगवश्ती ये हमा बच गए के मनी लोगा परवरिश करते हैं वह हमारी खबरश में करेंगे हमशिया ये गजब कुता और ये सतम कुता आज मूसा अलैहिस्सलाम बहुत समझेने गए कि मां खस्तन सबको आई न जाता मल उड़ता बसम जुन्नी इत्तफाकन आई मौत बीता हेच कसा यकीन नबू वलेकिन आइए हेच ओज़र व कबूल नकोत वजह हिजरत इसे शुमा हमदा ठीक है ना अदगर इंशाअल्लाह अदगर किस्मत जन्नी सलामत बातें अल्लाह मेरे ये बिस्तयत दिक्कतें करना सलामत अल्लाह मेरे बिस्तयत के हाँ बिस्तयत के सलामत बातें